Edu sono ya meka sanhwe ya pomudin mu nseme na ye benada edu benada say ya wonim say Faith Homeopathic Hospital for ba na ye no edin kommo ene Dr. Abigail ne Reverend Dr. Kankambo edu ewo ha be mama akwa be na bibia bokode ye de nyame ase so de ma bedu ha sundie mu ene ayi takrade ne asante wo mama ye chia wo mo ye Dr. Kofi Amponsa ne Dr. Boatin e mama kwaba Dr. Abigail hu wa chene ye ka dey antefia me da se bebe me say ye shia ebnada na Tuesday no passe ya pomudin hu na e ma ye shia na ya metai ka say so nipa oti wona say enema bi o say odi mani padua no na eboa wankasa e ma wonya wa pomudin na say wa ho odin umfa mana abibia wo yare intentem na ade bi won so obi nnim enti no oka no no so ehu na afi ono so ahya ase e de boa ni padua no na na mpese menka bibi mfa ensuo okay ana se water ensuo aye nom no eye nema bebre e na de ma ni padua no but enipa bebre na ennim enti obi o ha obenante fitiano pakosi anwuwe na ensuo awanom kwa bi a sachet water baako obi okwa na enru e ba se ya o the problem na e ma ni padua ni titiri ya kidney no enti bonse obedwonso no na eni no aye brown ana say yellow aye eni nye but say onum nsuo no se ne o se onum na bonse obedwonso no tembia na eni ye kama na me kan bibi se kidney ene me manema mense bia nsuo ne boa woni padua ni bibi ti se kidney no okita ade bia e fe ne se calcium oxalate crystals sa de no se tembia no eye mo e wo kidney ni mu a ubon se na aklote e bottle a na aforme bibi e be fense kidney stone okay but say onum nsuo na etimi wash sa de no efrim so but obi o ase me ka say onum nsuo no enti sa de na e bottle a na de o how ebro mo se nipa ne to complain say ni sisi achi ni lower back e na ya e hyehye no wan we ya de be hye say osisi e na ye o ya wo be fa sisi enura still na enko enti na ye ka se enhwemu eyen because wan ko check up no wan hu se bia kidney no e na enya problem a untimi enya enti nsuo de eye very good se onipa bia wo sorry efitian up at least wan nya kwa enye 3 liters wo be no fitian up akosi anwumbe na etimi awoshe kidney nim fine na etimi aye na dwuma because se sa de ne bamu a eye kidney stone no ne function no e ko form kra edidi mai se kidney failure enti sa me obi a wo hwe me anase otim me se umpe nsuo a tai enum nsuo ene sa num nsuo ene nya ni bebre so obi o ya kan se obenum abo se no aye twon ni pedua na edududu dabi at least e wo se eye kakra ena se ye kan de to so mienu ye fe bi se dilution eye ni pedua na ye fun ye fe bi se hydrochloric acid sa acid no egu ye funum eboa ma digestion eye proper ye didi a eye proper but say ye dan de sori anopa na sa acid na begu ye funum bebre enti no se bon se aduane to ye mu a na wafunu ablot because e wo ye funum a e wo ye funum ma stomach walls no e inflame e peja enti bon se aduane to ye mu a na wafunu aye kapu udidi kitu a bia aginam udidi kitu a bia hu se wame e boba usra unya chest pains etimi makoma ne bon tentem e ma wachi oya ukon wuntin betwetwe udidi obonse waye week nti obi o didi wi ane ho ye ne miraje se okoda wo kakra ansa na watimi asan aye active yes a hydrochloric acid na e cause sa but se o sorry anopa efikete so na se utimi enum nsu a e boa e dilute sa acid no e ma ne kofom kra nti no bonse oyefuni ma ye free won udidi a oye okay enu nti na ma me ka se ensuo no eye no me eto so miensa te se eboa e ma akoma no so eye adwuma fine titi se obi a omo more pressure obi a wanu pressure dro na still enkofom e da so wosra unse ensuo no mo na onum no eboa e purify blood no won e ma no eye me ka se fluid e ma ne ye light won e ma etimi e flow wo system ni mu eyie enti ubon se akoma na emre e won adwuma ho eye na adwuma kama sisi so fa but se onum emoja ni mu start se eye dua akoma na apply force
Into bon say a boy and as a function enye into tembia pressure no e mafom na e kosro. Enuti na e yese tembia onipadua no obenum nsuo na etimi abo nipadua obehu obi na uhu nanim dua no kwa akosi fom a unso nipa ohia nsuo. Skin no nyina ya dry na arinka ase atwonchon bi so uhu nanim so ase wa bre but moment a obenum nsuo utimi dwonso baako mienu a unse nipadua no esisi ne ho so enunti na enne anope meka ye nyina ya dwense ensuo eyade a eboa nipadua ne pa eye nema bebre but ebre ni ntin ye ntimi nka ne bebre nti kakra yi no obi anko doctor Kankambo do fakakra so na contact said Dr. Abigail Edika kan o say ka ensuo ye ka ho asem say ho aba asem pa so promo ha ade a ye so important say and so said the environmental pollution assay nsuo nyina so what you say enu nti no say no very crucial say we should drink and ka hu hia pa many people say ke no pa ke nsuo but eno so na say I say ni nyina it's right now I know what I say according to Kathleen Rogers maame a oda climate change ano to say microplastics now are dominating nsuo no assay aduane assay from especially even the indoor pollution the amount worse and until the idea ba kon say aba ehun hia so obi abeye e detox because right now can be a twem no na carbon so be nya serious condition be a yes it could be over sapa now we need pa and now you drugs be pa but there will be no normal water again no akonya problem and so baby atwa mukoto asubura what kontumra haban asebia no infection no shey so na ikotra na hwe e mo okrum ha nyina ba beton oh enuti no yes rew oba feita ade a onim say bitima ya ma be boy detoxification eno no e boa masa toxins na accumulate your system ni man ka yesen ka onum suo na cleanse a e bia on pensuo ana usu a onom no enye papa to the extent onim say even bottled water no it's not safe bottled water is not safe it contains more microplastics than even sachet water and until no at the crochin a obeye be boa no e sa detoxification na e no faith homeopathic clinic no ti be chef fidie nim na ye detoxify our system no chemicals na accumulating ni na e be fuel system ni mo research na me say no boa net na mo a na dey how ye dey eba it also the abeye ne say o ma no moa enta oni pedua ni because o ko dialysis mu kra ba ko a ska wo tua no enya asem kitwa na dialysis no kra la ya obedi so ansa na do so no na de beye wa ye wawi enti entna ho don't take chances kra because month we are September a self care awareness month ade ba kwa yesu dua pa na say individual wo nipa na wo hwe sisi a wo tie no wo ni obi a wapomoden ho touch ma wo na obedi kan ehu so tunya hu a infant na ho una say tatai umia na atom ekwa na aba ohun odete ho all of a sudden we don't so na deep brown say na doc e kai dark yellow and I mean deep yellow and I said dark brown on say enkan wo mu no e koso na nya sa na tie ni nyina ya de a e cho say toxins na accumulate your system ni won say una antika kra bia na wo te so e kan na nka won te sa aye sa de na odete ho ohun obi e ka ho aye feche won no amu that's me be talk about just say ohun say ne ka ye our friend the mechanic but on one pedua na asase twetwe no but won fa ho onya leg cramps ni ko to do first staircase or to mu kasa the joint to denya ne anopa je say obre pansa na watimi stretch at sense ni mo hu say wadenya ne ho enso obunani eguso to ba faith homeopathy a we nyina ne do share fidim aska na 36 nerve endings I heard the akofa ba you heard the root cause yamma onura ya check wa omoja blood type body mass index ye hwe wan kasa oni pedua no nsu ye ginem ye twa ho aduru dia mawa onnomo a wo bia ni ase enti ye be show September ye shall see 1st September a self care awareness month take advantage know the state of your health be hwe oni pedua na ye hunu because clinically no ansana ebeka so bi enya yare no na mfiti prekope ne bai e shase free baby kakran number no ye 0244 58 3859 ye was Santa Maria Abuya Junction Santa Maria
Abuja Junction make me a friend number way so 0540 710 940 0540 710 940 doctors I crowd say ofra obeni obeni na kasa won say bibia hyase woni pedua ma on tiase freshisia eni ni kita wo kuma se a bra ahene makokobin 18 mo hono mo ahene makokobin 18 mo a se ko fo na wo dia Landry Managers Road Poly Junction takrade fo nyina monko anaji police station che hono ba na bogo so fo nyina nko old asida wo boga abronsa ne bia re bia ya modi bia wo de ba frita na me adom ti ye wo nuro ni mfidi o wa ye be samanti nka se ya mo ya ready nti no e bia won ka ho ya re bia fabra na intimi embo awo na me hira mo papa na adwumaden a mo ye prophetess faith anopai ye chia mo ache no adwumaden a won so o ye na me hira nti ene woni nsa wo so ye kwaba na no ba ku bi so ho ye ba e